miijo occupy ka golle moƴƴa kono le min ni ɓay tum mi heɓi hoɓɓe beele min e ɓe min yiita donc Waaleykum salam. mi ambarki noon jippagol ka caangol fotten kono ɓaaɓe wi o toon feƴƴata ka raajeɗa e himmen yalti oɗo ko taximan jo amen himo ko hawɗo mi wi ɗow tan noon mi taw yaɓe ka raaje ɗum hewtugol amen ka tourno ɗon ɗon hande hari woɓɓe no itta ɗon mango ɓe wi o ɓe hucciti mi wi watten joni ɓay hara ko ɓeeɗo wonno ko humba ɗon min kay mi yaltiɗe maɓɓe ino men kadi golle min no yiɗi ɗon ɓe wona bonnata kadi teddugal o hayfi yettude Allah ko minen wonno yaade ka mon non woniri ko minen kadi yehi han e laawol tawi oto on feƴƴata na minen jeeyi oto mi yii oto déplacé aɗo men naɓori mi yii o inni men oto makko on feƴƴata ɗon tawi oto ngal boni men wawa hara ko discussion ya ɓe inni joni probléme ala non woniri ko sabu ɗum ɗon ɓe innani joni yo fado men kam hoɗo ton non woniri han janggo bimbi komin inni yahay miɗo andi no henanimmi on yahay komin inni yahay ko woni ɓayna oto ami jogiti o inni oto on feƴƴata tawi mi wata solution no henanimmi sina yo men artu janggo mi ƴetta moto juɗi men yaha no henani ni ko on yaha min kam on aratano hanga ɓe falano yo hewti toon kono ɓaari mi yaltidi e maɓɓe e woɓɓe no ɓaawa toon no bonnan mi inde miɗo soosi toon ɗo mi ala heɓde hay fosi komi ñamama komi golla sabu ko oy sa wondi e goɗɗo on gañike waalike tawi kala ko wayliɗa hiɓe lancude andi be ƴetta Allah Allah adda sappo wafe on ɗo bimbi noddo toon koyɗo tawi ɓe ɓannani ɓe waltude ɓe ittu ko yo andi nini ko defete kon ko kumpay kon ko ngaddorɗo on mi joni min yewken defana ñaamere on ɗo mi gotti sonja wowa mum kono tanki goɗɗo awlinaka ñaama makko ngon woɗore makko nde o hettay joni noon ɓeygu mon ɓay kamɓe ɓe nawni ɓe innata ko haadi ñawdoɓe par ce que feere ɗen ko Allah hokkata non woni ko Allah hokkata feere min ala yartugol hoore ɗum ɗo fof ko woni menen min ƴiyaali on ko ɓe noddi men fiyo men wallu ɓe min aɓe kala tan non woniri premièrement o ñande o yannode koye alkamsa o yani e 14 ɓe noddila ɓe sifanila mi wi min nanaɓe mo kala ko kan hen ɗon ɗo kam wonɗo ɓay yani irisan fem ɗaɓɓa taxi moto mum yaara tawi ɓeɗo ɓe ala toon ko goɗɗo mi noddi tawi on no mamu nga hoolo ɗo o wiye ka wo ha beelam bimbi mi dawa yawde min noddani o oto ɓiɗɗo mawɗo bana on mi déplacé min ni joni ndaare noon si tawi ko yaho ka labtani ɗon heɓal toon oto mi naɓora ɓe yiɓe heɓal min nawa settere bimbi mi naɓora e oto on. Je vous apprends, c'est le mari de la femme que nous avons hospitalisée à Donka. Depuis avant-hier, nous sommes avec son épouse. Finalement, nous avons décidé de passer au village. Mais il n'y avait pas de route malheureusement. Et dès qu'il a appris que nous venons au village, lui-même il a pris taxi moto pour venir nous rendre visite à Mamou. Il vient d'arriver comme ça. Mais il y a un peu de temps. Non, on you go la non. O ya mi hewtal taw kame mi jokkuto on direct fi ni ko kambe ni e ndugu sen ko ngaddo don ko mi andi o ya jiwono ton mi andi ko be jeego o hebanin ayyo worbe tato rewbe tate o ya on fi ni no gorko ko wala yafo Allah ma min jonno yernde gañande konko gañi don ko min ƴetti oto nabi mo kindiya na gañande o wadi ko gañande no ko dula be ngomo on sa waro yide be ngomo kon sa werro yide ɓe ngo mo ko iyontere waɗi mi yayino linsan fi makko hay gol hay ñawdowo mi tino hoolo ɗo mi naɓi ɓe yiwo ko ñanne ko piiji fof ɓe jata ko yaade ɓeya hande ɓe ngo mo ngo fof ɓe fof mbaɗɓe paralyse ɓe ngo mo hay meminagol watta fof paralyse e fof maɓɓe ga ɓe barni maintenant si ɗon faltaki ko nokku goto maccinomo barmi nokku goto joni noon so yinni ɓe gaaji ɗum ɗon na gañande no ɓe mo ɓe walliniɓe Conakry ɓe nayi ɓe Conakry ɓe ñawde ɓe ni yago teddugale minen ko waɗi men noddi on ko hiwgollo min humpito men andina on ɓeygu mon si nawni minen min heeɓi fernaɓgol kala tan ko yon wakkilo daaron ɓeygu mon ɗimmel ngel kadi min yiya koye pay koye ko ɓe acci ga mais walli to on dangagol pay koye hambiro maɓɓe ara ɗum ɗon no henanimi eyyo ko ɗum woni si ɓe noddori on komi jiɓi tum wosi ɓe waddoyta en on mbo wadday jama on fiyon ɗum si tawno hara konko seenino ɗon ton ko min yiyayno ɗon min wonayno fe makko ko yiltimmi ko min mi wata sifade fof koye hoore an woni joni koye mum yo Allah go wasiminte naɓedeɗa voilà joni o wawa e wondugol e koye pay ko ɓe koɗo wonduno e maɓɓe kippoɓe fayntimme walli toon fi nafaka maɓɓe on ka en naɓayɓe ka nenela maɓɓe on ka en naɓayɓe ka nenela maɓɓe on julɗoyo kamɓe mara pilasi daari on yummirawo koroje ɗon on yummirawo ɗon si defama joni ɓe tamama ɓe ɓiɓɓe an
joni haray gare wala kun bobo non joni voilà min jogoto dum do ni ko teneji golle dimme wondemo linke mabbe den foppu no wali ko be nyaldirta ko mi wuppa kikide meddo ka kasera tangol me woni mi jogoto ha nyande nene mabbe mi ma ha nyande maaji hakkunde no laado non ko bobo ni be marathon pilati on yi odo o yi nyori ko pimadi ko don kateren don moto banki mo don o ape o maya be suudi mi dum do be nyawndani hore mabbe ko nyande nene makko yanuno be holli lande temme min non waray lambe ngure nden fo mi do jode kum burum fi mo on anno non hollom mi dum do kadi si tawno joni hara yumma anno wawno mecceno be fop kono be mi acci ton be ne'abe ben be tato jiwbe dido e sagata ben no murti yaari ton woni hekke be do mi jogoto be hamu kala hetta ka mun tim do wuri selli hande bikkun kala kun a jogaaki yurmetaake wala kun acciduda sina wona sifa onon do ni be wawata dankade oɗo ko dubjel mari o wawi yaade yawde wonide ko duuɓi tati wonni ko ɗum jogiiɗo ñande maɓɓe no waali no nawni o ñande meccono ton ko sengo woto makko ɓay ɓeɓe mi naɓunoɗo nde ñande har ɓe noddama ɗo kon ɗum mankani on ni ka flawa ɗon ɗo piiji ɗin fof no manque on yii ko golle himpaade tenirde on yii mi himpaare e tenirde ko ɗum mi jokki eyo tiituno koye ɗo wuurira hara mi ujjaali goɗɗo mi ƴettaali kala ko mi heɓi nene maɓɓe no ton mi neldayɓe mi okkoraymo mi yahay mi darta kono sa wondi e yimɓe goo sa waɗanaali hakkille ɓe yeeyete marsa few min len faalaka ɗum sen jikkodiri ko woodi ko ñaamen ɗum ɗo fof e ko ga acceten yeeso Allah sen darki hara en hersindiraali kono si tawi goɗɗo wikkoriki ma fi a heɓi nawnuɗo joni ɓa hara kanko mo ɓurma sabuli mo ɓurma pinal e peeji ɗi o ƴaɓora e cenɗe fof fi an wota andu andi ɓe hakkillana taw haɓu mi taw kun ɗo no wullude ɓe piiri ɗon min he hen ɓay koy ko ma piira sele ɗon joni ɓay on ari hangari mene min falano yaade mais yaha on hewtay direct haaka an nde yawton wodo on noddelan yaw ha hewton ka wilaati amen. Mesdames, messieurs, merci à tous de la confiance, de la fidélité, ça fait vraiment plaisir de voir le sina ko nodda don ko min nay no jippe non may hewtoyo tuhoy amen ko yi o so do noddu dum mi taymi ko hore lem non be tudde lem ne no lem ne je medde non e to naado dum o bay Allah mo yi mi o do kadi ka amen golle o do kadi ko mamira o ay so naataale dum ko menen do accordé on ni o ye ko wodi bay koy kadi ton jaw ton acci be jabay leddi few nokkuɓe ala jawde hande no fewndori non nokkuɓe ala jawde min ɓe ɗo ino ɓe nokkuɓe jawata ko ɗo asimde jogiiɓe wayno ko immori non. Mesdames, messieurs, ça fait vraiment pitié, ça fait mal au cœur. On va aller ensemble au marché, on va trouver la nourriture pour la famille et puis ils vont retourner au village. En tout cas, merci à tout le monde. Regardez les enfants de la maman qui est hospitalisée. Fait très pitié, hein. On va marquer la pause, on vient au marché. Je disais tout à l'heure, nous sommes au marché, on va trouver de la nourriture pour le papa et ses enfants. Donc, Maobe, il faut que Allah fasse. Joni menen beruta gamen on me wallahi on e nyame tegidi na wonon pay ko nani debuliro no nyande fere hebi wo me yahay men darta on me yana yon kadi onon ye pay ko yaden konakri iyom be ngumon ko wallina do iyom be ngumon nani menen ko fi Allah me wadidi fi ko woni fe ngol darto me ganda be ni men tun on kippalim kono no wona woniri wo joni ko onon jombi o hido mo danki pay ko si on kippali nene bobo don paniti pay ko no ko buyno ara joni bertaga men on me wawi wadde ko be wato hey salam hey vous devez prendre les choses on va faire sortir les choses yalla yo mo teremo en ala buyi kono ko andu yo men hollata on andi ay garadi en noddindiri ne garadi o nyande o ya wiuno mi okki on to nyande o wolno de nyande tay mi do noddi min ni wala duwane jaabo nde nyande tay ko honno yolde kala maren no on sa and we don't do it hala dum ko partenaire ba men inete be sul Canada woni ko addani men dum do nani
parte même ko sul Canada wiete ala kambe woni ko nelti men dum do do me wali tor kala hatto jinbe balla notamment kade me wali tor be ngo modon jonno may be acciga pay koy on andu no dobbo ko ndoko maro ni ndoko basalle ni ndoko dobbo ni na ode lobo diam c'est normal, on travaille comme ça, il faut montrer aussi à nos partenaires, notamment c'est un nouveau partenaire qui nous soutient, il s'agit de Soul Canada. Donc, allez, pas écoute. Hein? Ça va. Voilà. Un peu mais son nom nyamon na. Kon kadi hatto jinnon ton hin don dobba ko hino mara ko hino basalle on hino ne maddude ne banna hino doluma lobo di awni hino maagi on landan no do landan no wodi biro landan adio sukkar to kilo hopum do wonde mum do ndo kadi bidon ne banture nani aye minyanga no nodulen ko to ya hawi sare amajali ni wiye jommo do ajo ki majjata ko woni mi ala ya wen seda be ya ko wodi am wono sukar kilo jel wonno adio mayne siawoto bari va rapidement ino to siawo on kadari to modi on va faire ça rapidement. Le mosier, so doy bire. C'est bon chéri. E sappo. Mimba Allah wadi. Ya utina do, on va faire rapidement. Usi tindi nanta ko. Ndo ko mayonnaise ni nani? Awade. Ko wanno bobo ben ka biredi. Awade. Be nyama na. Dono na ko ilta taw jango kamende on hewta ka no jango be me wata joni yar be on ariga bay me ko nono me nabude nabugol maro ko nyi napaka pay koy nyande me yata kona kiri me rana na yono ani me de mado ki passion ji modja namu oyi o goddo go me akiti bay be ni me on ari te ko ma me ngara yide joni do me yoba won taxi ne bando hanka hoddo nyande me hebita yago kona kiri won darto go sonnajo mongo mettez ça dans un carton on va bien emballer ko fulawa woni yaade ko 5 kilo ni ka adu beron kadi adempore on waylen de lemne de amen tumba ni on lemne natno re pay ko be yara nani gondo na wono re fa be gondo ni ando nakatambuka men jaway won men itta ko min aari ta pay ko non jawde kalemu ko mi won jawde ori mi haaliji katambugalla ko mi won ittude ko tuma fokkiti ka dun kiro mi tan wanna men don labam hibbu to men yalla yar nani Ondo Roni nani? Sukaron kadi me wadi da. Taw wankina na be ka feden. Ko ngani defude nan. Ara do ko men kali ko mon nan. Lole. Ay non bi bonon no jakkude goro e. No carton birani nani? Wanno be bira on nan. Jono ambale ba woni habbude ndo ka addi on carton lette bagage gidi ngodo be do kambe yawa ka moto duma tapam men carton moƴƴo Merci à vous, Frère Soul Canada. Si Allah tu vas vous payer. Merci pour l'attention. C'est un boulot qui n'est pas tout facile, alhamdoulilah. Mais la bandi andangari. On va marquer la cour. Et là,
Hey, si on dobbo, sister, o si on dobbo anche di moƴƴa. Gardo ɗon nan. Abo. Abbe maɓa ni. Mama ƴettoɗo ɗon nan. Oma markina.